گهدارین هیجا. ام نهاج پارێزنامەیە رێبەرێگەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان یا بناوێ مانیفەستۆیا جواکە دەموکراتیک بەشێکێ دووەشینن. ام تەودە گهداری بکن. بەشە دویەمین چاوکانیەم بنگەهین ئێن شارستانیە. ئەمێ دوی بەشیدە سەدەمێن ڕێ لەبەر شارستانیا مە یورۆڤەکردنە ژالیە جۆگرافی و دیرۆکی ve hewl bidin şîrovê bikin. Em êdî baş dizanin ku ji bo mirov civakekê başnas bike, divê mirov şertên cografî û dîrokiyê wê civakê başnas bike. Ji dema mirov ji prîmatayê veqetiya û gihîşt heta şoreşa cotkayiyê, dîrok niha bi tavayî heta 7 milyon salan dûr diçe. Cih Rojhilatê Afrika xeta rîfe. Çi bermahîn arkeolojîk, çi jî hebûneke zêde cinsên nezî însan li herêmê aniha vê tezê piştrast dikin. Bi tamamî nayê zanîn gelo qutbûn bi rêya mutasyonê yan jî bi berdînê re çêbûye. Ji xwe ev yek ji bo mijara me jî girîng nîne. Ji bo cinsê em behsa wî dikin, sîstema qirikê rê dide karibin gelek dengan derxînin, meznahiya me jî avantaj e. Rîf a Rojhilatê Afrika hem çol û daristan hem jî xwedî golin ku ev jî ji bo ewlehiya cinsê em behsa wî wê dikin stratejîk e. Nemaze wextê timî ber bi golê ve reviyane çûne heye ku pûrt û pirça xwe wenda kirine û li şûnê bûne xwediyê mûyên îro bi mirov ve hene. Rewşa ba hewayê jî ji bo vê yekê li cî he. Avantajeke din a rîfê ew e ku wexta gelî û perav bêne şopandin rêyeke xwezayî ye ku xwe digihîne torovsan. Ev rê her du parzemînan ango Asya û Afrika digîne hev û ji hev dike. Tê texmîn kirin ku yên li rîfê weke kilanan bi milyona salmane. Mirov dikare bibêje timî bi nava Afrika ve koş kirine. Gelek agahî hene nîşan didin ku belavbûna vî cinsiya dinyayê esas li ser xeta bakurê rîfê pêk hatiye. Tê texmîn kirin ku heta bi homo sapiens ango mirovê difikire gelek cins û texlîd bi heman rê belavbûne. Li deverên din ên dinyayê heta niha şopên cinsê bişibe mirov nehatine dîtin. Cinsên heta niha hatine keşifkirin bi koka xwe ji Rojhilatê Afrikayê ne. Li deverên cihên yê dinyayê gelek fosîlên temenê wan herî kêm milyon salin hatine dîtin. Tê qebûl kirin ku bi tevahî cins beriya serdama çaremîna qeşayî li dinyayê belavbûne. Li gorî feraziye û îhtimalan di tevahiya vê dema dirêj de cinsên mirov weke kilanên ji bî sî kesî tevgeryanê debara xwe bi nêçîr û berhevkirina pel û pincaran kirine. Di çêbûna dest û lingan de van her du çalakiyan roleke girîng bi cîhanîne û ev fikir bi giştî tê qebûl kirin. Bermahiyên fosîlan jî nîşan didin ku di şikeftan de li giravan û di stargehên li ser daran de li cihên ewlemane. Hînê malbat û milkiyet şênebûye. Mirov dikare bibêje ku di vê demê de kilan bixwe malbat e. Tê texmîn kirin ku karî bûne bi zimanê îşaretan ango zimanê deng û beden li hev bikin û deng gihandine asta sembolan. Em niha baştir fêm dikin ku ji bo ziman xwe bigihîne asta sembolan pêvajoyeke dirêşa pratik hewce dike. Li gorî lêkolînan li derdora 105-200 salan berê cinsê sapiens nezî zimanê sembolan bûye. Heman lêkolîn nîşan didin ku li şûna zimanê îşaretan cara pêşî dayîka zimanên modern zimanê dengan ê xwe gihandiyê dengên sembol jî li gorî texmînan berî 5000 salan li ser heman xeta rîfê di bakure li dinyayê belav bûye. Li hevkirina bi zimanê sembolan avantajeke mezin e. Mirov dikare bifikire ku komên baş li hev dikin û tev digerin serdest bûne. Dibe ku sedema bilez qirbûna cinsê din girêdayî vê rewşê be. Dem di heman demê de serdema qeşayê ya çaremîn e. Yek ji texmînan dîse ew e ku di wê demê de cinsê nîndert halzêdetir e, lê her du bûyer li hev rast tên û dibe ku dawî li cinsê nîndert haler tîne. Efendiyê nû yê dinyayê bi tevahiya heybeta xwe li ser dikeye. Homo sapiens. Sapiens anko mirovê difikire û dipeyve. Em di destpêkê de cihêbûna nijad û ziman nabînin. Lê em dikarin texmîn bikin ku weke komên mezin tevgeriyane bi plan nêçîr kirine, şikeft weke mal û perezgeh bikaranîne, jinan pel û pincar berhev kirine û mêr jî di nêçîrê de pispor bûne.
لگوری هم برهمین آرکولوژیک اثبات دکن که جنس دپیی و لسر هیمه ما بحثکری تیرا خو پیشتکوه. خد و رسمین لحریما نابرا فرانسا و اسپانیایی و رسمین لشکفتین جولمرگی هاتن دیتن جوه دمیمانه. هر دو حرم جی جبو کوشبرین جه افریقای لجهه کی باشن. افقاد لجهه کی وسانه خو گهاندن وان سر روشرات و روجاوای دریا سپیره ممکنه. اف یک به تئوریا گشتیا کوشبریه و بلابونا لدنیای رل هفتکه. یک مروواتی چه دینداری کوانا تورو زاگروسه. ده درکتنا ریفاج روشلات افریقای ده گلک آرگومان هنه که مدفکرینن دریه سرکه یل بر کمبونه و جوینا ونده لدنیای بلابونه کوانا تورو زاگروسانه. یا یکمین اف کوان داویا ره خوزایی یا ریفه. رف برفتین ودره. چه صحرای مزن و چه جی چولا عربستانی مینا جروشلات و روژاوا و درین خوگرتنه جلورا پراوین سویش و روشلات دریا سپی با آوائی که خوزایی دبن ریم پی بلاو بن. پراوین باشوری دریا سپی جی دسر تنگاوا جبلی طارق را بر بسپانیا و اوروپای و ریک دویمی تشکیل دکه. لگوری روش و شرطن جغرافی بقاسی روشلات دریا سپی بخیر و برنینه. آستنگین جدی و پرزگریکن مزن انقوت و خوار نهنه. ریا هری ایدئال شپر آوین روشلات دریا سپی پیوه دهیلالا به برکت را در باز بن که جکوانا ریزچیین تورو زاگروسان را هیلالا به برکت آنجی هیلالا زیارین تیگوتن. شرطن وی داری او قصد جهن ممکنین جنس امرو نبه جواکو پیش نکوه. جویر امدکارن خصوصا دویمین درخینن. جبو مروان روشا خوش یا آو و با هوای عردم بخیر و بر نبات فیکی و دارن میوان هبونا گلک نیچیران شکفتین اوله و ستارگهن قنج هبونا گلک روبار و چمان پاشه دبیرا مروان ده تیگینا جنت چکرن. هرمین چول این نزیوان دوران وقتا لبر هف هاتن گرتن ده فهم کرن شما دبیرا مرو ده ری لبر دوالیتیا جنت و جهنم وکریه وکه یکش تیگینن بنگهین جیه کرتیه. پشتی ریفا روشلات افریقای مرو و قاده دکاره وکه قاده دویمینا هری زیده لی جنس انسان کومبیه بحسبینه. اگر انوی دوره دیروکا مروواکیه ده جالیه پیشکتنا شهرستانیه و وکه دوره کرکتنی بناو بکن و زیده نبه گوتنه که ند حد خوده هر وها وکه دوره چیروک و چیوانوکن دستانواری مروواکیه لی هات نوساندن آنج یا راستی لی دست پیکرن چیبون جی مرو دکاره پیروز بکه. شورشین مزن امپشت را چه ببنجی و برهمین و دستانا پیروز بن. یاسی همین لدر دورا 150,000 سال بری کمبونا لوی قاده لسر هیم زمان اشارتان پیشکتیه. که زمانه کی پاشرمای یمینا اشارتان گاواویتنا بر به زمان سمبولان پوتانسیل که مزن آپیشکتنیه. لحریمه که برفره پیکاتنا کومن مروان این خودی زمان ری لبر جواکبونه ستاره او کود پیدا کرنه ودکه. بلکه جید دیرو که ده شورش هری مزن آن ناو لینا هاته کرن و هینه کشواوی نهاتیا کرن اوه. بلکه لجیه بکو امجوه شورش مزن را ببیشن شورش زمان. جبر کو تو شورش بقاسی و شورش لسر و جغرافیای ریل بر جواکبونه و نکریه. هر روش تیگینه که پیروز تی چکرن پرگاله که نیز یا مالباته تی آوا کرن و هر 4 سال به حمد خواه لسر و جغرافیای خواه نشاندن. وقتا اف پیواجو همو بتیگین دبن زمان هفپار این جواکن برفرش چید به و پیر جارا پیشی ناسنامه یا جواکان جهل جهد که پیکته. مخابن چه روشک غنباره لوان دوران که جارا پیشی اتنیسته چه بون ایرو قرکرنه که هوف آ ناسنامه یان هیه. یا امجره ده بیجم پیشکتنا مزنا جواکی دوی پیواجوی ده بتیگین و بویرین دولمن پیکته یا راستی تیاوا کرن. به پیشکتنا تیگینان ری لبر پیشکتنا فکری جیود به. احتماله که مزنه مروفن بتیگینان لحف دکن و پیدگیشن هف ایدینا به وکه کلانان بمینن و جبو جواکبونه که هینه جور دکوین نوا دینامیزمه که مزن. از ور باور دکم که افقات یک جقادن بنگهینه دوی هم جعالی انتروپولوژی و هم جعالی سردمن بری دیروکه و وره لیکولین. دیروکناس و آرکالوگ مزن گوردون چایلد با آوائی که خورد و مافدار به حسین خواه هر حال تی درخستیه که ده پرتوکا خواه یا برهما و یا گرینگه و تی ده بویرین و دمیل و جغرافیای قومین نویسینه ناوی ده دیروکه ده چه قومی لیکریه. خصوصا کدن هیه که دوی از بطایبتی ببیشم بریبازین آرکولوژیک بتنه رابوری هرم نایرونی کرن و آنالیز کرن.
کنگی ج بیولوژی حتی فیلولوژی ج جغرافیای حتی سوسیولوژی ج آنتروپولوژی حتی تئولوژی دیسیپلینن گلک زانستان گیشتن هف هنگی مروف دکاره دیروکا سردما پیشی باوای کی برفره رونی بکه دورده امتنی بالی دکشینن سر و بانگا وظیفه لپیوندی داران دکن. لگوری زانستا ژئولوژی بری 20000 سالان سردما قشایی یا چارمی مداوید به. زانستین دنجی با آگاهیان خواه و یکی وقتا دستک دکن اف تثبیت نیزی راستیه. اثبات بویه که بری 10,000 سالان باران و هشینی لعربستان و چولا مزن هینه زیده تربون. اوروشا تیر درفت و امکانان ده به دما دست پیکرنا شوانی را لحب راسته. تبیوه که پیشکتنه که دنامزن جه زمان دست پیک یه افریقای پیشکتی تر کما زمان سمیتیک خوا نشانده. چاندا سمیتیک ده جوهر خوده چاندا شوانتیه. میناک شوانتی او چند بقیمت بویه چانده که مزن آکتی سر هفده درباره مه بزن دوه و حیوان دنده هبونا خواهین دوام بکه. لسر وی همی ام دبینین اتنیسیته پیکته و ناسنامه جهه چیدبن. هبونا چانده که خود اتنیسیته دوی آسته ده کوه چاودری ام اثبات بکه. دگل گوتن شهرستانی سومر و مصری ده باندورا و چانده تدیدن. لدردورا 6000 سال بری بروش آب و با هوای یا باش و گریدایی چانده سمیتیک جه صحرا مزن حتی روشلات عربستانی جباکور جه حتی زوین جبو جوت کرنه بخیروبر وسا شو پشتنه مهر خوال دیروک خستنه. قادا چانده سمیتیک وکه دوام و قوناغه که چانده ریفا روشلات افریقای پیشکتیه. او نفشه دوی قوناغه ده پاشه و بدین یک خدایی خسریا خواه پیک بینه. لبری به طایبتی دویز ببیجم اف چاند لشونه که دو پیکاتنا شهرستانیان مصر و سومر ده دیار کربه بسر قادا هر دو شهرستانیان بناوی آرامیت و آپیرو ده دیروکی ده و وکه یکمین قبیله انداگر کربینه قبول کرن. سمیتیک ده شوقاویتنا دیروکی ده پیکاتنا که گلکی گرینگن مینا که بدنگین لنگ خو عرد هجاندبن و هاتبن. لباکور جعردن بخیر و بر نبهرینه سدما ویشی دبه که پیشکتنا چانده که جیاوان قرطر به. ام دکارن جوه چانده را ببیجن گاو بگاو کتنا ناو چانده زوی و جودکاریه. هر وصا بلکی جلی جیه به که ام وی چانده وکه چانده زویان جی بناو بکن. جخواد دیروکه در جوه پیشکتنا دیروکی را آریند بیشن. به معنی کسین خودی زوی و خودی عرد. آری لسروان عردان خودی چانده یک امینن که دو کردی ده به معنی آخ جه و زوی تی بکارانین. مرو دکاره وان بوی آوائی بناو بکه. آریانیم که باکور سمیتیکان کوانا طور زاگ روسان وکه قاده که سرکه جارا پیشیل جودکاریه وکرن مرو دکاره وان وکه آفرینرین جودکاریه بناو بکه. دوی پیشکتنه ده آب با هوا اردن به برکت تخلیدن حیوانان و نباتن جور بجور رولیستنه. لدورن سمیتیکان جودکاری لوهاین تنگ به هبونا خورمه و چند جوریدن پیک دهات. لیل آلیت نیکوانه زوی جبو چاندنی گلکی باشمون. لور زیتون، بندق، چلو، هورست، رس، قوت و زاد باش دگیشتن. دیسا گلک حیوان تین کدی کرن ده سری ده مینا مهن کووی بزن دوار براز کوچک و پسیک لدوری کم بکم دگرن. لبانی و زوزانین چیه دارستانین مزن هنه. 4 دم سال به تمامی دینه دیدن. باران مینا کو بریک و پیک آب بده دباره. کوی و دوین گلک چمو رو باران جبو آواکرنه خوش بون. دناوان شرط و مرجان همویان ده ایدی دما شوق آویتنا دیرو که بویره که کدوه بقومه. لگوری تثبیتن ژئولوژی و سردما دسپه که لدوری بریا 15000 سالان قشایی خوکشان دیه چیان. ده تخمین کرن که تواهی 100,000 سالی جنس امرو لوی دوری کمبیه. پشتی شورش از زمان آل دوری او خفرس کرنا چند سمیتیک لحرم دمکه کن سردما مزولوتیک بکته و پاش درباسی سردما نولوتیک دبه. شکرتین لجوله مرگ گلک اشارتین سردما مزولوتیک و سردما پشتی وید دمه. دوی مجاره ده کورین هاتنه وروتن تیرا خود دلیلان پیشکشی مدکن. ام دبینن لحرم گاوین مزم سردما نولوتیک را هاتنه آویتن. گلک دلیل هنه که بریا 12000 سالان چند نولوتیک لوردس پیکریه. اف سردما کو امدکارن وک شورش گون زوی و جودکاری جبناو بکن چج عالی مرواتیه او چج جالی شهرستانیه و وک شرط کی پیش خویات که بسری خو سردما که چانده مزنه
گرینگیا و چانده بقاسی ور زانی نهاتیه دیتن و د دیروکه ده جه حق کریه ندیتیه. جلورا مروف چقاس لسر و چانده راوسته لجهه. وقتا گوردون چاک دبیجه گرینگیا و چانده جه 400 سالین داویه چانده اوروپایا روژاوا کمتر نینه هینه زیدتر نزی راستیه. دوی سردمه ده او چند ایجاد و دیتن هنه که بجمارتن ناقدن. جودکاری، پیشسازی، چونو هاتن، ستار، هنر، ریوبری، دین و به تواهی پیشکتنن لدوره ده آسا شوره شدنه. ده هر واری ده به هزاران راستی نو هاتنه کشف کرن و ناولوان هاتنه کرن. به وی آوایش زمان سمیتیک برفرهتر و حتی دسر خزنا تنگ آ زمان شوانتیا سمیتیک ره کما زمان آریان بگوده بو. مینا که حافظه و بیرا مرواتیه یا وندانه به هیمه و هاتانین. ev koma zimin bi çand ji Hindistanê heta peravên Ewropayê belav bû ku ev yek jî careke din analîza me ya divî warî de piştrast dike. Weke tê bawer kirin koka koma zimanê Aryan ji Ewropa, Hindistan û herêma Bakurê Derya Reş kepirên Rusya zozanên İranê di navbera her duyan re derbas dibe nîne. Koka wê li devera kakil a kevana bi berekete ango hilala bi berekete. Hem analiza gotinê ango Aryan ya etimolojik hem jî tekiliya rengê gotinên bingehînên etnîkên di nava tevaya komên zimanê Hind Ewropa de têne bikaranîn vê rastiyê piştrast dikin. Ya hîne girîngtir ew ku deveran behsa wê dikin ji bo çandê herêma kakil û dendikê ye. Ji lewra bi awayekî pir xwezayî pêkhatina ziman û gotinan jî divê li vir çêbibe. Avahiyên çandiyên etnîkên hînê hene û delîlên dîrokîyên din vê rastiyê bi zêdeyî ispat dikin. Wê wextê fêmkirina hebûna nifşê duyemîn ê çand û ziman, dîrok û belavbûna wê çi ji aliyê pêşketina civakî û çi jî ji aliyê qonaxa şaristaniyê ya gîştiyê xwedî cihekî dîrokî ye. Em dikarin bibêjin ku tebeqeyên din ên berê bi tevahî di nava van her du komên çand û ziman ên sereke de heliyane. Tenê wexta heman serdema qeşayî bidayî bû, piştî wê li keviyên başûrê Sibîryayê koma çand û zimanekî sêyemîn çêbû. Ev çanda ku 9000 sal berî niha ber bi başûr ve bela bû, heye ku welatê wê ye esasî Çîn be. Mirov dikare bibêje ji vê çanda ku seriyê wê yê başûr digîje heta Fîniyan, di serî de Türk, Moğol, Tatar, Koreyî, Vietnamî û Japonî weke nifşê sêyemînê Bakur çêbûn. Li parzemînê Amerîkayê çanda bi koka xwe ya çermesoran jî di ser tengava Bringen re de encama belavbûna heman demê de pêk hatiye û di vî warî de em xwedî delîlên xurtên arkeolojîk, etimolojîk û etnolojîk in. Em eskimoyan jî dikarin bixin nava vê komê. Gelek çandên Efrîkayê yên hînê hene, tevî ku xusletên xwe yên hezaran salî di parêzin jî tesîrên xurt ên koma semîtîk li ser wan hene. Nemaze yên di nav koma zimanê sahilî de cih digirin welêne. Di nava kurahiya daristan, çiya û çolan de jî mümkün e mirov li kilanên weke berî milyonan salan dijîn rast bê. Li gorî vê tabloyê, di serî de li bakurê navîn ê başûrê dunya me berî niha bi 6000 salan sê komên ziman û çandê yên bingehîn ji bo destpêka şaristaniyê çêbûne. Pir normal e ku çandên behsa wan têne kirin gelek caran bidin û bistînin. Bi bandora dîrok û coğrafyayê xwediyê xisletên cihêwazin ku ev yek îro jî bihêsayî tê dîtin. Ji aliyê mijara me ve yek ji xusûsên girîng ew e ku dema em çavkaniyên şaristaniya Hind Ewropayê lê dikolin, divê em çavkaniya dayîke rast teşxîs bikin. Zanista dîrokê çanda kakil a dibin bandora zaman mekan de pêşî li ber çav digire û li ser radiweste. Em îro paş dizanin ku çanda kapitalîst jî belavbûneke xwe ya dijwar a kakilî heye. Têgêştinên li dîrokê yên xewn û xeyalî yên çavkaniyên xwe tinene derbên xeda li serwextbûna me didin. Kesên nikaribin têgiştina xwe ya dîrokê bigînin şîroveke gelekî girîng wê nikaribin şîroveya xwe ya îro manedar bikin. Mümkün nîne mirov civakeke bê dîrok bi temamî fêm bike û lê serwext bibe. Min di parêznameya xwe ya berê ya bi navê parêznameya mirovê azad de çavkaniyên şaristaniyan nirxandibûn. Li ser wê hin rexne li min hatibûn kirin ku ez redüksiyonîst nêzî şaristaniya Sümeran a li ser tejaneya Fira Dicleyê bûme. Ez ê van rexneyan jî li ber çav bigirim û dibêjim, ez di rewşeke redüksiyonîst de nînim. Lê divê ez bibêjim ku ez girîngiyê dim çavkaniya dayîke. Eger mirov dîrokê bişbîne çemekî sereke ya rola dayîkê dilîze û rûbarokên tenê bi ser vedibin, çandeke sereke yanî dayîk heye û şaxên jê diçin hene. Bi mabesta balê bikşîn bi ser vê rastiyê,
از فکرین خو وکه پیشنومه یکی دیار دکم. یا راستی باری دکشینم. چاوا که ایرو شهرستانی سردست یعنی مدرنیته کاپیتالیست وکه دسپیر کوکا شهرستانی هند اروپای چند هند اروپای جیو خود دسپیر چند چاوکانی یا آریان و شاغن و ین سومر و مصری. گهدارین هیجا me guhdariya beşek ji parêznameya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Heta beşekedin herşad û bextewar bin.